mana tere mak kare dua mak ada plan pan beli ya mare masa sandal kan hei ya ada mana tere di anak tak bokro jeng kene tidak mulai ada magacang jang mana jang kata bapak lo telokan pan popo kok hijau gini tak ada mole. Iya lah pak, boleh pak. Bagaimana di mana ke? Main corot. Hah? Arek-arek ke jong umur berapa kira jong? Pan pebini bi kok ke? Beria. Bapak ya anu bedus teh beli. Rohman. Kopo ko bengko au mau ngojak soro kalak tu kalak ongko jong ya cak jale lah tak ada dak mole cak jale le beri semaki je tilang kan tarik tahu kon Rohman ke Tahu. ya dopak dosak langsung popo kon tak besi bedus je Jelena. Pakai lah. Anak tak pokro. Bedus dan bapak kemah. hah Bedus. pecah tajuk Ya. Serongone bedus be bapak. hah Serongone bedus. tak ada orang sekali Ba bedus. Reng. Engkau dinareng ngone bedus. Kau hiri be bapak sa terentean. entar ngarek Ba kendor ngone bedus dan ngencem bedus bapak bedus. mama ada datang pagala ngarek lah Maren datang yo. Dina nanti kalau. Cawe rapi le. Kok kiri bapak? Ngare ada emah. Ya bener nyare bagelar. Katanya kakek. Tuh kakak. Tojo lah tojo. Mah berdebat peyongan mah peyong. Mana bedus bedus. Ya bedus bapak ngunceng Rahman. Kalau mana bedus bapak ranyang dari tebel. Jom dia beli tu akan berunsur ke berprogram lagi. Belum ikut je. Engkau jam je nak bedus je di rumah. Lagi punya rumah begini berkira kan lagi ke benda.
Bedus ada jual dong. Mana jual? Jangan jom. Iya nanti besar ada belian lah. Beli bapak. Tanya mi bapak kau yang mana? Mana jual bedus li? Hah? Mana jual bedus ya? Jangan ngejam. Jual lah. Bedus mana jual? Jangan ngejam. Mana jual bedus li? Hah? Mana jual bedus ya? Jual apa? Ya, burung subi renggopo. Tahu lah. Jangan bapak kemarin lah. Ya mau bapak kemarin kok. Gimana? Derman mak, wah anak gading din nama kita kagak kalau beli kan. Cuman lo tanya gimana ngoja beki. Apa beki banjir mangan beki. No. Derem man begina man bedut roman maya ba anak gading nak hidden na. Betul, derem man kaki beki. Ya nak hidden na derem ma. Hah to. Berem kok bedus luah. Anak gading den na kiki hiru. Apa? Bedus derem mencari beki maki tak hidden na. Berarti beli beki. Seranggunin boleh. Boleh makan kiri ya. Dia marang gading bapak sampai dena boleh. Apa? Esro anu bedus. Moni bedus sering dah tade jual maki dena aja kaki beki. Beli nak boleh. Boleh jan. Bedus ro beli jan. Melingin jam ni beki kan kau sampai ro gena tanya bedus. Beki apa njaman. Iya beki nya kaki. Dia wakin tarbiya nang gading dia remong ngocak ngunin bedus. Katanya bedus. Abda remak mak ke anu ke kiri. Mak ngakiri ngomong. Kira udah natanya bedus ngunin bedus bi gading. Serong ngunin bedus. Ada remem man. Apa? Derem mau gading. Mana bedus ngucak ro kalah. Lama ngaji bukan tanya kinan dia, boleh nggak kita anda nyogo, boleh tak penting ini go pengen kopok, jadi serokan lah sih kok mas, mau serokan lah, mak kita dengar apa wah? Tahu ya tadi lo, jadi emang rokok dah sini sebadan leman, boleh sini sebadan beri malah, ayo rokoknya malam, benih pada remeh jual. Tahu kita nerala. Bah, ini mana tin? Nabi gading ngamun ada remes apa sih nama gading? Kau tak tahu sahom, mungkin kamu bi kaki ngucar rogan lah. Ada remem gading dan lawan. Iya. Apa kok salah abang iding? Kan bi kok pengen serong iding aki boleh tangi iding, boleh anu. Begina man tanya man. Aku. Apa? Mun banan beki apaan? Mun banan gading sampai dena. Orang kecolokan. Kita tahu kan kira semua. Tina dah iya baik. Di rumah. Tak kering kering. No. Banja tak kering lah. Kita berapa kalau malam gading kaki semua? Kau tahu? Iya pesan kau lah kurang. Kaki so sepena. Lo tanya begina ucapan, beki. Latih lah. Kepang lah kemarin lah pesan kau lah. Apa dah iya? Kering kemarin. Dah iya. Masa kaya. Ya, anyan kom kulo kunci yang main kaki gading sama. Pak, Dah lama jong. jual jangan bedus wilayah Rahman. Macam kurang ajar je. Beri ngicam je letak bukrong kurahman. Jangan beri enjan. Bila ojai beri? Bila ni? Siapa jalan kupak kau pengah macam nak kupak. Aboh, kau sampai payah si omong. Aku tak beri apa sekali desa. Tak beri sekali. Tak beri nginom sekali. Tak berinya Macam kurang ajar lah pedang tangan nak.
Salah lah. Bedus ya. Jual kita beri apa? Lu kok sandar jauh. Bakra apa tiga jauh. Kentong so. Desa lah desa. Mana sandar? Oh. Yo sorot entah. Kok sandar ah? Pan bird tak biok cek tak kerti. No. Bird aja tak. Thế là nghỉ chớm về chủ rồi. Đỡ mà cái man. Đó man. 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 Đỡ mà cái man. Keluar man, gedus kamu man 25. No. Look at his lips. No. Macam habis muka laba. Hah? Kira-kira ampun bertaje tak biok kan masalah itu ah. Mak bedu tak boleh 5 tangan nak ibu beli. Tak nyambi apa? Iya. Ada apa lah? Bedus beli. Bedus. Aduh, orang kopok. Bedus kaki beri udah beli ngincam ni kok mai kalah mai jual. Udah rumah loh. Boh. Sakit. Hah? Boh. Kita marah sakit, boy, benda ya. Sakit di rumah. Pada lemah cara bedus dia. Hari sakit makin lagi bedus. Aduh, tolong saya hilang bedus ni. Ada orang mereka ngobrol pada mereka. Sakit. Tuh. Nangan leson dia ya. Ya, kok susah tadi lesek. Benar ya? Ibadah bedus ya? Orang bedus betul dia ada balik. Keremar ya lah. Lah, ngali aki we. Oh, orang beneran mati ngada kini bener. Ada ya. Dia lagi jiran ngolpa. Ini kita bagiin kemarin Ada remar ya bedus dia. Lah, cak omong bedus nang main-mainan luar. Mainan luar. No. Sambil sorak so. Ada remar ya. Tajuk. Benih masalah tajuk man. Sini lah kakek tajuk belah. Kau tak tajuk setia. Saya ngomong kau bedus. Mama dapat ada nak ayam goreng mati ya. Apa can kakek? Bedus. Engkau butuh bedus dan nak ria. Butuh bedus. Bedus setang nara bagi. Oh no. Kongko. Tang bedus apa sih kakek ngincan babu beli man? Bah. Cak biar kakek berkiri ya. Sorokan lah. Keng beli. Benih sorokan lah. Kakek macam kopo bina. Ada jual misalnya. Baru wala ada iya pun ngakan perang haram. Kita kesalahan kan lah. Siapa minta saleh mengaru? Kau orang yo, kamu sanggup ni kau minta saleh. Kan ngelaga. Tak tahu kok. Ada nama saleh. Tak tahu. Mana lagi kisah apa ni kau? Kesalahan. Duh, aja kau boleh main lah. Sila tak tahu salah. Seri. Look at the top of his head.